I also show my heartiest gratitude and honor to our today's great personalities assembled here, especially to Sri Kaushik Rai, Honorable Minister, Sri Deepayan Chakravarti, Honorable MLA Shilchar, and respected Principal, Sir Don Bosco Higher Secondary School. I, as a General Secretary, on behalf of Olasha Manipuri Women Mera Paidi Coordination Committee, welcome all of you on this historical event. Thank you, sir, for your coming here and giving your valuable time. Thank you once again for your cooperation. Now, I am going to deliver my speech, keynote address through my mother tongue. Sorry for your inconvenience, sir, but I'll try to sum up in English later. I have now ngasigi nupila lingsing thoram sigi oiba maru oiba nungi warol khara thamjage mayam puna tami ngasi kuiraba matamdagi puari ka sabon aduna laklaba sanagi mukna mayakla na iduna lairaba adugumba nupila Ingrazida Women's War haidra khangnaraba December 32 lisingani kunmangagi marpu taruk suba nupila ningsing numit ngasi Numita sinalapada amok ning sing hali matam madigi thauna phabi akiba leitrabi ima ibel singiwari ima anga thok pagu muhalli thot naurabi ima singaduna mapangal kallaba british ki tayan balam chakki mayota thauna thok na chingjaw gumlep khibado khangchet machilanguna kokset chena pullaga phisa tiana khulai oiduna Irai cha ipuruk ki danata mathwai kubak kahapuna phatra ingres ka lanteng naram laga thawai na pontha pi kiba ima singin sing nu ninga sise chen kujok amaga thawai da sina kiba makhoi amat kai bagi apun bawakal kathok pangamagi ting thaunana ngasi phawa puari gi lamaida lupa matugi chabanga sanaga mayak na iduna laiba Matang sida nupilan karam noi kibage haibdi wari mate amatang jang samlak na panjage Manipur da nupilan ani thok na oiki ahan manupilan in kundali silmaga chapan marida aduga ani subanali silmaga chapan kunthra mapanda British na Manipur da paligi matanda Manipur gi myam khudimak jang wa na thangami Maitai ni pasi mo kusumal bibida namin ay kung natabaksuan bagil chat na bimalerami madugo lalop system hay nagtangarami ing kundali sa mga tsapan marida impala sayap ke banglo may chaki maduam kanasana na ba maitai ni pasi mo kabo belida ulaw runa ba jatang na matwoki kusumal bibida namin ay kung nasiji na bagil mayota Janin dapat pong doa puna may tayo nyo pilising na jatang na dulaw tok na bakolaw kaya lawsin ki. Kaya man tayo taltingin ki, imaasang amat to'y bagya pun magkolaw daw. British na jatang na daw muklaw tok pataki. Asyong na may tayo nyo pising amat to'y bagya lingjel lang. May tayo ni pasang mo British ki sup ng sasandagitan mga mjaki. Matangda, insok lising ang magatsa pankuntsara mapanda tok ibani suban nyo pilangi. Maruay ba marandi chak tang ba chen phang da ba amadi chak khau hang ba gi chaina kol cha ba phang da ba lagi ana ayaki masin hendala pa asiguma maya masidigi maruhun kibani poinu gi lawro pantha oi duna so kai thel chen phang ki de charam chatak na ma cha singe mitak pira kol ta bang natra bada malem lei magum ing tak chabi mai bel sing nong sa mong saktam lawrakhi Aki balay ito na toraki akan mapalaw-law na lambi lamjaw da. Tumdo na lay ruba nung samon da kayo ruba ka chak manaki. Ing kundalis na magachapan kuntraga mapanda. May tayo pilising-lising na Impal State Darbar Office da. Mapanat siyang kadok patingu ay ko'y butsana ba't siyang pangaluhay na palaw kaya law sinki. Akibat pang labay hawa dunang tanabahot na badatan sila ba British na nung may sanggin na imay belsin ko hubat hinba jay bahuraki. Kulaya matayaw na British ke mayoka akan bataw naling gel putok kunalanteng naramlaga
Iraicha ipurok kannaba honabada ikheng lakta thawaina pontha piki. Makoina utlami maitaidi mikha pon haitaba purok ni mikha pon na minai nai thang oi hing bagi mahota si kibana sal cham hena pai haidado matam dugi masina sakhi. Masigi damak tani ay koina ngasi phawada December 12 nupilan numit Women's War Day hanin sinariba. Talk riba nupilan ni todo pakok sindagi khang mga mi madugi nupi haibasi imong manung tayo lekay samas aduga layba ke hong bapurap pangambini. Nupi kuting matyapon bagi wakal na chawkat pa may tay sama jam na lain na siya mamangani. To khai tabi wakal kadok si amana mabuhun mo na ngang bagi mahutra ay koy masel kami na duna apapat tatana minasi. Si siya chumbalambi jai kawa sama siya mangam na buhot na minasi. Tung ihaurak lebay jai suri damak mapong chet pa kaya kamas sembi sabi ng bahay se mamaoy biyay koy di chak mana bawakal katta damak pong chet pangangani. Pajaba achumba amadi akang kan bay gun chenda mama oi bisingi machana kay daw may dalambi lamuk na yoy. Hay na balay God could not be everywhere so he made mothers. Hay badi taibang mapuna madi mapam kudi makta jaw ka ngamde marang maduna mi oi kudi makta mama mamam pibi. Jemune mama oi bay ko yuthak se kaya tawang thangat piliba. Isori het matanga tambiri. Adubu lagi matik mayai chenbi natraga hingchabi ki sattam lobi ani sidi isai sala lai jare ei koina mitop ki mamanga chaw thok na lena jariba numit nasina marku taruk subanu pilan ning sing thoram sida thauna phabi ma singbu thamoi da ning sing bakak tanatana makoi matau tam jaduna iraicha ifuru pidama chaw khat thoram kaya thawai hakchang jaw na pangthok minasi. Haurak liba na harol singbu khat tagalam chat sajat amadi tam thira bani sagi mayai dagi lab na tham na hot na minasi ni pai ba singda nupi bi kai khum na binaba aduga thamoi phathaba ngamdrabi mapure ba machale lebi mauna hasina jumbal toina hong bagi amot kalam chatama ising ichaw gum hengalat liba sisu panting na bahot na minasi. Ichai so matit chana mi oina ba sembada jaika jumbal tangai phadna changi marang maduna jomgi nipa amadi nupi ani makki thawdang yamna chawi yamna sang na haijara roi mironda matek amatang na samkhajaramge. Nupilan is a proud reminder of the strength, leadership and sacrifice of Manipuri women. It is not only historical uprising but also a symbol of women's empowerment. It teaches us that women are central to social and political changes. It teaches us how to protest against brutality and injustice. It teaches us the power of collective voices. It teaches us men can destroy but not defeat it. The bravery of our foremothers are our pride. Even today, the spirit of Nupilan inspires us to stand together for what is right and to uphold the dignity of our community. Let us honor the brave mothers of Manipur and carry forward their legacy with pride. Long live Tanglaipak Manipur, Nupilan numit na jai fere, Maitai ima na jai fere, ay koi punamak na jai fere. Thagat sari. Thank you.